Pemirsa Bendesa Desa Adat Kesiman Iketut Wisna Nyangre Becik, indek kebijakan pemerintah Kota Denpasar sani ngicenin insentif majang prajuru desa adat sejeroning pangupaya ngemit adat turmaning kauripan spiritual krama Bali. Program Inucap ngelintangin alokasi anggaran sawetara kalih koma ulung dasa kalih miliar a bulan. Dana Inucap ketujuan majang para pemuka adat miwa agama, ngawit saking bendesa adat pemangku kantos pecalang, kebijakan punika nenten wantah uleng ring wantuan finansial, nanging taler bentuk apresiasi sejeroning penyarangan ngemit harmoni sosial, nilai budaya, saha stabilitas keramane ring tengahin penglimbakang pariwisata, miwa urbanisasi ring kota Denpasar, manut Iketut Wisno, kewentanan desa adat dados dasar utama identitas Bali, patut sayan kekukuhan ngelintangin sokongan saking pemerintah dan nureksain pemargin saking Pemkot dan pasar puniki Cina kesumakanan sejeroning ngemit kanan imbang pantaraning pawangunan fisik miwa pelestarian nilai-nilai budaya saha spiritual melarapan alokasi anggaran Inucap dan pasar nugesang yening pawangunan nenten wanta ulang infrastruktur turbaga ekonomi nanging taler pelestarian adat budaya saha spiritualitas krama Bali. Ya diastun nenten akeh nanging sida ngewantu ring sejeronin prajuru adat enten klian Banjar punika ngaturang ayah punika. Ingyan kawentanan oleh-olehan puniki sauningan titiang sampun memargi sedurungnya nih. Sampun memargi nanging katahnya nih nawi makin puniki sida nincapang asa punika sampun memargi satu. Nah, ingin sami katah utawi jumlahnya nih asa punika nawi 2,8 miliar nike nenten antah ring prajuru desa manten desa adat nike nenten punika. Dadahnya nih nike kapah-pah wenten ring bandesa adat turan kawentanan ring prajuru Banjar adat. Dane taler ngaturang para masuk sama majang pemerintah kota Denpasar untuk insentif sanekaicen anutin sesidan daerah dan ingat tiang taler wantuan Inucap kantun medasar gegiras ngayah tulus saking kramo desa adat penyarangan desa adat kebuatang pisan sajeroning ngemit eksistensi budaya Bali medasar dreste utawi tradisi miwa sistem sosial sanekuku struktur organisasi adat ngawit saking pemangku jeruk lian, subak, kantos bendegel, pina ke satu kesatuan sejeroning ngemit keuripan krama Bali. Melarapan wantuan Inucap taler, kesukertan para pemuka adat miwa agama saya nincap, saungukuang gegiras ngemit tradisi, keterptian ring tengahin keuripan krama Bali ne. Hendra, Bali TV.